Stock market a company share lei le shal lo ti saktu che an ni a. Indian stock market mun pui Mumbai zuk kalwang wangai lovin idimat account kal tangin I om huna company share idu du lein ishal theibokani. Dimat account hi phone, computer, laptop le tablet te aman theivekani. India Rama SEBI registered stock broking company lian te chu Angel 1, Dan, Grow, ICICI Securities, Kotak Securities, HDFC Securities, Upstocks le zero dati an ni a idu na bera dimat account ni hong thayani. Authorized person kan ti chuan stock market a company share lei le shal stock broking company IO a mi puite lo puitu ti na ani. Peipung edutech hian ICICI Securities hnuaia authorized person kan neya ICICI Securities hi SEBI hnuaia dan ang thapa in registered an ni awangin mani rin chanin stock leile shal konga mi puite kan lo pui thei pha authorized person hi in endu chuan www.nseindia.com a en thei bokani